Igeria ria kanana ria kunina ndũgamano ikereka ria gatatu rio Ngai wa kigina gia thirikari cia matura maseneta maiguithanirie atiri kuhorohio na njira ya miario na nikio mari henyaini ria guthondeka kamiti ya andu anana iria ikuiguithania mirugamo miruru iria handitwo gatagati-ini karia maranyita mbaru ugai wa kigina na njira ya guthingatithia uingi wa andu na aria marang'ethanira naguo. Na nikio murona haro no erituhite uguo irarituhio ni gukorwo andu acio magavana icio marutaga mbeca makahaka senators undu ucio gakiro makahenania no ritari ni turaugire ni twarega no horo ucio na njokie ngatho senators othe a Mount Kenya ni mokite thutha wakwa gutire onomwe urugite no gibarua kia mbere ni gwethera kamiti no muikariri giti wayo. Mwaho wa Irungu Kang'ata wendekithitie munini wa Speaker Professor Margaret Kamar uria mwaho wa Johnson Sakaja uroiga ati nionanitie murugamo wake ndereti-ini ino uria koretwo akienderera atekuhitha cikaro-ini cia bunge. Mwaho wa Sakaja urendekithia Speaker wa Senate atongorie kamiti ino kana yatongorio ni Professor Kamar marekwo marute munini wa muikariri giti. Kwarema uguo maroiga ati kamiti ino yagirire gutongorio ni seneta wa Busia Amos Wako uria hindi ya guikia kura eyeheririe kuonania ati ndari mwaho aranyita mbaru. On this particular issue, I want to record an abstention. Thank you. Madam Speaker, Senator Cherargei is really surprising me. When your colleague stands and talks about... Are you standing on a point of order? Yes, that's what you've given me. Then make reverence instead of telling us how surprised you are. Madam Speaker, why don't you listen to the entire remark I'm making? Of course we listen, Senator Sakaja. You don't tell us to listen, we listen, we know you. What we are saying is, can you point out the point of order, the standing order you are standing on? Madam Speaker, yes. I don't know what the matter is. Just allow me to make my point of order. Omwaho wagirire kuneana amemba yo anana niguo gukinyiria muthenya wa Juma kiumia giki makorwo the anana meharirie kwambiriria cikaro ciao cia kuiguithania mendekithia maria mothe marikitie gutemanio. Cikaro ici ciagirire gukorwo na kihonia mbere ya muthenya wa kiumia niguo hwaini ucio maseneta kiumbe maneane riboti kuri atongoria a ciama aria ni President Uhuru Kenyatta, munini wake Ndagitari William Ruto, mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga na mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka. Muthenya wa Jumatatu gugakorwo na mucemanio wa hamwe wa maseneta magitemanirio riboti ino na maiguithaniria igatemanio ringi Senate muthenya wa keri niguo hitukio. We've also advocating that since we do not have the technical expertise to handle the issue of the formula in a more comprehensive way, we shall forward the agreed formula to CRA. Riri utongoria wa seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata ta muhiuria wa mucarica wambiririe gwikirirwo nganja uhoro uria umbukite ni ati ona mbere ya ndereti ino ni arikitie kwandikira kiama kia Jubilee akiuga ati kumihitukia ugakorwo ri undu muritu. Marua-ini make Kang'ata erite kiama ati kaunti 17 iria ciracehurirwo kigina hatari nganja no kinya ciambikire mutaratara uyu mung'ethaniro. Maseneta manana thengia kaunti ciao kugunika no mangia gwithiria mubango uyu kuonania mathire mao ni undu wa kuhagurwo kuma ituro-ini cia utongoria wa Senate. Iguru ri uguo he maseneta maria ona mangikorwo ni mekuongererwo kigina mariganitie na kaunti gucehurirwo na mangitirika arunao mucii mekuonekana taria thigani no he maseneta maria mataingiritwo ni ndereti ino na maramigoithia matari na itumi cia kurugamia. No na kuria uguo na mihehu atongoria Jubilee marerikana moigite ati Kang'ata angirahuthirire ugi wake uria ufataragwo ni munyitiriri wa wabici ino gutindikiriria mendekithia maya. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Waweru wa Nyambura.